Ne? Gari kuri kuchobure. Konkash. Ine chinta itegereza. Kashi ni chinshobajire. Ekaka nasigamwa abantu kana kusigayo. Katini unashanga ni chichuru. Hatu tuwaza kwenda soda. Tiwaza kwenda soda ukansigaho numwishi. Kashiya ni chichuru umudacika nkibiri wamara ko hetoti kondi. Ubwo nicira gwi. Ati nshobanjirirwe ni nyende meno oyeto mutushane nke cyanje katuje niwe wositaminka binchi nibambuza ebibuzo okushaba no kwimbisa nicyo twebembeza burkire ubwo turi kusima ruhanga ahawe cyonco cy'amagara agatwire Burisande shashatu zakasheshe program yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza babukama abari kwizo moyo wawe n'ikigambo cya mukama hamwe nabo abari kubana batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo Orwo kubanza wano mango inenda kuine shukari oine pressure first thing echo ine kukora no kugira ngo oine kubana ochebeza mino at least emirundi ebiro mwaka some diabetic patients abo turene turagorra nitushara mutuguma tutandika kuba cleaning after every 3 months to be 3 months by improving to bata 6 months after 6 months to bateka 1 year after 1 year tugaraka to reversing a cycle kurugiro kuri kureba ari ku responding na gum infection ko responding and people are now abantu ba picking some people bokufuna no appreciating ngo umuntu sure picking there are those are hold basic patients abo twatandikira nabo tukora that cleaning na from this kind of education Besto murunzi wasiba kurunzi nakwakira umakuru gitu agacencuire agutwa kurundanara izoberi orukuzaga kusyaho ndi Elias detugusatwa agatandikiraho ombwijire abakazi omuri district ya Ntungamo beterire nduru owa RDC abashija nota bakazi abashije mu district ya Ntungamo beterire nduru owa RDC ahabwa abakazi babo okurarana babatera bakashesha abashije aba nubagira ngo abakazi babo bakabagunga mu district ya Ntungamo abashije nubaraganzire kuma ahabwa abakazi babo kubaraza hanko no bukashesha kweyunga agure okurugo muri Nyakakiri omuri Nyamukana Town Council nagira ngo cyo mukazo kumutera akacimanyira no musiza uwe no musizi narara na mahanda konka kuba yina bashyambiza bamusendekerize akizo mukasheshe shamuna na gweciro hati ndondo kundatera umuntu asinzire kunshobera kubange bugambane byinje munongo we nabana munju hati nyonka muzikitindise na mwesasa
kugira ngo ekikuru fami yanjye gumeho kweyunga nashobora ngwe kiri kumushasho bwa hati omukazi ashikire nahakureta nyina zaro mukaye kwari kugamba nyina zarana n'umuharaba mukwatana saba mugutura yo mukazi nayijanyira amarwa kizo mukasheshe arara heru kizagamba muntakagamba hati we na nyina bankombera ngo muntakagamba ko mugirezo mukasheshe narara heru rero mushota kagamba ukizagamba benda bankombera kindu kumanya ekicho mukiteka kikocha ogutuwe wenka bituna kamukama Robert Rwamunone chikompora owe myaka nkaga y'obukurukuru gabahanama Ruhama Ntungamo nawe yamara emyaka rukurara naterwa nk'omwana yo ni nterwa burizo nterwa burizo banyokamo nkamutanomo namusinga nakuterra ki namariyo gei nayamanya nanda kunchiro mukayanje chikwate je nantera kunchiro kunanda kunchiro mukayanje kichirwa kam agamba kam omumbozi yatecherize nagira ngo mukazi we akahinduka nyantagambwaho atiyo yasharamo kugumana mupomera kiro zembo ko burizuba na no kumujogesa abana kabanyiza mbyemere ngakanjenda nyonkararo mshaka akwankana biro w'ishaka ngazo mshaka ngandaro mchitya nchomwani isande okokwezi kuona yanyisenza kuza kuhindura inju nagaruka ino yangarire waitegereza ndiza naburanye hanga ebiro bitano bando ndachifuwa mpaka banyerenye hanga kantari mbakazi nagira ngo nanakazano ko kushemererwa omukazi akamucyusya amariyo nkamujyanti nyo kuwansangire nkoko kinchinduka yakubinga kitanda tarambi nyo watorokireho gokayo naguma kitandere cyane kuna muhababiro mukanso kuri wasidio namusinga yahutoka yagarika kitanda namuhababiro umwawuri yahutoka nkai ashitanda akana arara akaiza yesereko mchabana kamuza ntinubo bakushwire ayine muhoro nyirukanga umukaza kumutera simu umukaza wa mukuru kasha kagenzeje akagenza kansiga emyaka 10 yanagera nabana hatahagarukire amwana okushemba yine emyaka enga okusemba yine emyaka 10 apofi yatayebwa Bridget kansara wabakaza habwa ward yabahanama nagira ngo hati abakazo kutera abashija ne cyabutosho mu district ya Ntungamo kandi muri nyamukana honka abakazi 20 harigana nibatera abashija babo bano shanga abashija nibaterwa munonga omumakagabo kandi abo bashija nangwa banga kugamba no kugambira bebembezi bamwe ahandengo zona ushanga bwabo buzubwinji abamwe bihiramo kweyita abamwe wihamu nangwa okukunga amakagabo bakatura omyanya ndijo nena ngombagambire mu bakazi mwe wahirwa kakiza baroma amani waka bagenzereka kunanga kutaza ni ukabaka haya karuguru nimwe basheje mu mwali babakazi babakiza amani mworobe uranyweraho twizi kabiri turi hamwe abandi abashija batenzere kugamba nitwe nabagira ngo bakasharamo okufero mu kitinisa ngo konka makagabo tacirimo kushemererwa kona bakamanyire nkoni ahabwa TV West and area Sartugusa kare mukuru w'ihanga President Yoweri Museveni Elizoba yahamabwa okwate bendera ya NRM mu karuru kabona akobwa President na chairman w'ekibina cha NRM atine achakanisa President Museveni yashobora habwenchi ayikirize okwatira NRM bendera zaba zirishamshanje zihangwe President Museveni ashendekerezibwe nkunzi we Janet Kata Museveni bahikashitebe kikuru cha NRM okame bwa chairman bw'ekibina no bwa mukuru w'ihanga
Nabwanyuma rukurira kuteza akaruro mu kibina cya NRM Dr. Tango Doi yahechishana za kampine ziri kugenda mu ihanga no kuzima mu district so kurunda akaruro kwemereza ibwabwe mcenjano. Presidential flag bearer, one aspirant who is yet to be nominated to become a candidate. The aspirant is here, is none other than His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Ladies and gentlemen, the Electoral Commission here is not a theater for drama. And we want to request that anyone coming next time to try to show interest must read the regulations and follow the regulations. Here we don't do drama, but we have the big national theater near Ugandan Parliament of Uganda. Omukugamba kwa president yashobora bwencyayikirize kwate bende ya NRM omurundo gundi. Why do I say you should support me now that I'm your flag bearer and your chairman? Why? There must be reasons. It's not just emotional. There must be reasons. It is because I stand here on behalf of the very NRM that started as a student movement in 1965. This is 60 years ago. That nascent student movement emerged in a very fragmented landscape where polarization was following tribes and religious denominations. Twatandikira ekibiina ky'abavubuka ensi yamwe yonna ng'obufuzi baali bamaze okugiyuzayuza. President Museveni najangwa enchureji amanu bazagata kurwanisa obworo no kongera amano mu butare hamwe n'ezindi nshonga. Reason number one is to work with the NRM structures to clarify the importance of the 6 aspects that are very crucial in ensuring that Uganda, and maybe by example other parts of Africa, do not again miss the bus of history as happened in the past when Europe transformed and Africa stagnated and was enslaved. Hariho abanyakibiina abasima president abo kwikiriza kubakwatira bendera. Is to make sure our discipline goes high. Let our discipline go high so that they will see the difference between the movement and other parties which they are talking about. Ahurira President aragamba ngo naenda economy ya Uganda nayo ehike $500 billion economy. $500 billion economy. Aramanyisa obuhumbi bitanu bya dola. Echo nekintu ky'omutano munonga munana. Amakuru agasha kwa Jimmy Muhumuza. Webare munonga Jimmy Muhumuza twagumizamo na namakuru umbaro gwabishyi abarukurugo mu mashomero bwanyuma yo kutungenda gwerarikiriza bebembezi omuri afotpotro hamwe na Kabarore abebembeza aba nobagera ngo abishyi binji baherze ku rugo mu mashomero ahabwo kujirenda. Ebahandiko nibyoreka ngo abana babishyi abarukusyo bucweke 15 harigana umurembo rwa Fotpotro bakatungenda umwako guhuyire kandi kucyashira mu district ya Kabarore omuzegu Kerisa Karungu kandi bahandiko nibyoreka ngo mu kwezi kwa 8 umwaka w'2023 abishyo rushanje babiri bakaba bahereze kutwekwa ombwire bwa mezi mukaga gonga ebahandiko nibyo bimwe nibyoreka ngo abishaba bakaba bari hagati y'imyaka 15 na n'imyaka 17 y'obukuru sigikira kuno fote mu kicheka kimwe cya Kinyamasika na mbere tuli abana bakutwale abana bengi buli mwezi obutukujya marwaro kufuna average kusanga buli mwezi abana nka 20 bona bafunirenda kandi bana ba masomero bahakitsoka kandi iki kintu nkibakitali kirungi abakuba mwana bwa kutwalenda nikimtalibaniza hamisomo ye ntabatasobora kusoma na hisomero na ati nayo nagamba barandora bata
okubora ebyo kukozesa mu maka gabo abazire obutabafaho na n'ebindi nibyo biri kurebwa nka bimwe ebitumire omubaro gwayihanika higuru munonga. Enzara abana abandi mu maka nibarugayo batalire so bwagerayo omuntu ayagamba leka nkuheyo lansi teri nyingi abana nibabaha lyandazi lya bitano habwokuba ine enzara arugire mukatalire eryandazi ndimutwara agenzere atasomesibwe ngumbera agenzere aiza kwihayo burwaire rundi kutwalenda enzara nemusanga omwana atwalire yenda okumalirwa nosanga arugire mu somero. Eki nicyo kyajemeserize ekitongore ekya Trailblazers Monitoring Foundation okutebekanisa urukiko na n'abazire ahari Kinyamasika Primary School na n'ekigenderwa cyo kuteekaho emiringo ey'abazire bakubasa kukumamu abana babo. Tukola kye tuyita mentorship tukikola mu ngeri nti tukwata abaana bano ne tubateeka mu group y'abaana 25 ne tubakwasa omuwala gwe tuyita mentor abeera ali responsible okuguidinga omwana ono okumubuulirira okumukansolinga okumusomesa life skills eziyinza okumuleetera okwewala ebikolwa ebiyinza omuleetera okukola ki okuva mu ssomero. Abazaire abo abaana abaisiki tibala abaisiki bonka n'aboojo tuyina kwega kubaza kurungi n'abaana baitu. Omwana bw'ara abaizire bamutumire ekitabo ha isomero tosemeire kumucomera n'obwora abotaine habwokuba tugula musango gw'omwana iwe kutagira obwazaire omwana ogu okamuzaara atakutuma omuzaale iwe nk'omuzaire okamugoza kumuzaara so ina kumuhereza eke kyosemeire kumuha nk'omwana. Abahona bakateekaho na n'abantu abayesire mentors okugumana bahwera abana okwenda ngo bakayehara ebizibu nk'ebi. Amakuru agagasha kwa Jonan Tusingwire. Webare Jonan Tusingwire twagumizamu na n'amakuru abaturo mu district ya Mbara bagambire biri kubashasha ebari kwenda ngo abebembezi babo babase ko bano babakora ebi babigambiro babire nibakira Lloyd Atwino Mujuni ari kuronda karuru akomunyishengero kazi ahabwa district ya Mbara. Lloyd Atwino Mujuni orukurunda karuru ko munyishengero kazabwa district ya Mbarara abandize kubugana batura bo muruka gwantura mugomboro ya Kagonji yabugana nabo muruka gwa mirongo mugomboro ya Kashare kandi agaruka yabugana n'abatura ba wodi ya Karwensanga omurubindi rumbatana kanso kandi okuyona bamwakire n'amashimirwa. Abantu ababita bakuza kutera karuru abebembezi bingi nibakira kubaraganisa nibija kubakorera kandi byanga gukorwa tinkumanya habwaki batakukora abo kubanywenka kansara kunde nimbaza kwata upapura nkahandika Ministry of Water ngashaba mizi kandi bakije bakagakora ni habaho kugira ngo abantu bagume batine mizi. Ogu agambira habwenja ibemberezo kushakira abanyambarara mizo mu manifesto ye. Kuba nagezeho nashakira abanyarubaya nangwa n'abakagonji abayipsi na ababucuro n'abashabira nabo bija bagatimba n'abarwanyamahera. Umugandi abatura ngombora yarbaye mu district ya Mbarara baki n'ekisizu cyibura ry'amizi bwanyuma ya damu yabo koma aba ubwahati bina masikongo enjura yaheza kugwa damu yabo neja kuzama amizi mingi bwanyuma y'emyambabazi kandi kansara wabo Lloyd Atwino Mujuni okujibihira mu mondo kandi akajibahanguhiza. Okurugera harba chairman C1 ababatura abo batwire no batahamiza damage okuma kwa damage kusigira abantu bingi barakutambura engendo ningwa okuza kuronda mizi nimanyangu damage yeza kutuyamba abo kuba twaza kujihangusa twaiza no kupima twenda ngo ebe mpango munonga jura kweragwe eshange omwinaguru muhangu haze mu volume mpango ya mizi twikerezana twahandika baraha twajimwohereza abantu bagitahe mukono abantu bakurenga nka 50 narankaga yatwikereza kuza kutukora umurimo ntukusiyema musho gabantu aba abantu bayinji abantu bayinji munonga kandi hariho n'emisiri y'enyanya ko kubagamba abamezi nabwo nigarete ntasa
chairman Erositu wo murakagwa bunene Rahuda Jerry asimira Roida Muhimbura abo kubayamba enkorwa birunje koraki murwa so twashemerwa sector nyinje ezikutahaha ezikukoresaha amatungo numinji nago ngarenga 10 agokunywera so obwire ko bushyikire no twire tugiho bwire bwone bono bwire kucumushana gwaba mwinji edamu yayoma twaburanaho kwihamiza nambo natun tugahanganga hine utugire mbabaze mwami mwesigaro rwa kanengere agire mbabaze yatereze damate ne Roida gambere na project y'ubuhumbi 16 na miliyoni 800 aho yahika erukwija kugabira abatura bona begumbara yarba ya mizu marunji hagata mizago nago bahereze gukora pump houses bakaziheza konka nabashabo ngo baze batera office zagomborora nimuzire bo kuba kuzombeka batandikira mu ngaro kweri damage katimbo makagwaro ku Rwanda 52 kandi nekoresubwa mununga abatura barubaye mu center ishomero rya Rwansinga High School hamwe n'abatura mu murakagwa bunenero ahabwa TV West and Aiden Bataringaya webare munonga Aidan Bataringa yo murebi witu wa TV Sto Murunji ni nkusima aho kuturebera hona kandi na nokusharamo okureba TV West nchirize mbase kwa nimpumuraho ningarukana n'amakuru agandi agarukurataho nagakushikibwaho Movit nerwo mite nebijumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe agarukurataho abatezi bakaruro muri Kamwenge nabashabwo kwe harakaruru kenganda na Nedini twe mu bantu biteriro bururu tinde shitugobero rugomo agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwo mite nebijumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You are now entered the draw to win school fees for your child for a whole year. Werenko mwerere nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho orukwen Resform ensiyebero tobirungi Otwiro inecyetengo cyo kushuma bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija uyetungiro bukugu okwandika beje basya kureni kugenda omumisha hishomero ebirukiraho terera notu mshanje ibiri kinana neina 13 Ganitano Ogambe na Academic Registrar Ivrin Health Training Institute Mbarara City Improving Community Health
Nye biti kubyenda. Penkoni. Penkoni. Yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni. Wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Nuenda kuchamuka mpenkoni. Igenda. Yachini chocho kunywa chonka. Mpenkoni ni kwamani uhindiko mushisha nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje. Teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngashimye de kumpenkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nywako. Tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni. Wachinkorire. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, echitoche, echozi, embondi, greens, obutura, eshwiga, kande echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms is self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafins Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications on mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twinena diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamo. Twishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nubwo mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts, Jobs Abroad na machimerwa minji. Ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda. Kandi tumanyisa abantu mwena ngo nituchenda abantu binji. Abashije n'abakazi, abojo n'abishiki. Emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai. Emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration. Amatagit gona. Esimu notu mshanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanju ina itano ninga note mushanju ina not rukumi kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China Mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri
DJ atumwe nawe yaringe byoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twate sha twagamba sha mushanju zibe sha mushanju tikizana ngo okushara keke ni sha mushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nyukushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Omugace ncwirage cwekeki polisi echanga cha Rwizi yahamya kwa bantu 10 bari enyuma yakadukuru kayo bwa nyuma yemuvuyo ebire hwenyuma bazio omu campaign zakaruruka NRM ahabwishaza area Isingiro South muri district y'Isingiro emuviyeji erugirireho kurwanagana kw'amani aho abantu batirwe kandi na nebinde bintu ebirumwe motoka hamwe na pichipichi bakacwekerezwa okurwana kubire mwankoni no kucwekereza ebintu ebiri mu motoka y'ekika kya Toyota Harrier Kaundo na za pichipichi otiremu no kufutera abantu amabare okubira hagati y'abahagize ba MP w'Isingiro South Alex Byarugaba Bakunda n'omwesimbireho mu Jonas Asensio Mari omu campaign zo kutora no mujwekerwa orakwatere bendera ekigombe kya NRM hata bayoni bose pichana serikali ni bareba abahagize ba kampezi babwabwine omucyare cya Katanga omugomboro ya Ruyanga omu district y'Isingiro nuko kwekwata busobwa ntama aho bamwe bahutazibwe nuko kwirukangizebwa omu marwarra gomurambara you come mwije Alex Bakunda arukugambira mu rukiko rw'abanyamakuru omukasheshe kerizoba yashobora ekibireho planingire kubenda kugira ki kukora kubi bona bo babiri ningira bakimanyire ahabo kuba babiri ni banywa amajuta babiri ni baganywera petrol station eri hihi no mushija munywani wanje obakweta kapijima no mushomesa wekerezia abahurira aterera person assistant wanje atibita abantu babarya barugaza Nyabushenyi barugaza Nkaye barugaza Ruyanga ati bandi banywa amashuta ati bakugira ngo erizoba aho nari butara addressing rally zeze taraze Nyabushenyi oguna Jonana John Baptist Mari ishawaye simbere mu Jonas Asensio kuno warge nyuma yebikorwa ebyo kurete mishogugu kutandika kufitera abantu umucanga ecyo mu Jonas Asensio yahakansa ubwo muntu unkuriyo ni kugambira ni munywani waza ko gutura narwa no parliament igana hazini hashina na muhaburachi kandi politics zizaka kukozesa directly nizo politics ezibare ziro mu Isingiro South tinkureba habwa chi government ekitakuchipiking. I don't know why. I'm still amazed. I don't know what is happening. Yes, I can say that over and over again. Of course, there's allegations. No muntu yashanga tine cyo kugamba. Aine ko no muntu warayikwasa. Yashanga umuntu yashanga ayino mushango. Na no muntu uyasibaho mushango. Of course aine gambe cyo kwata aine cyo kugamba. Hawo ati no muntu akwasa kujya na funding waje na funding ati. Unako afani ezi chaos tero mutakwasa kore chintejo habo kuba ito actually na incident na scene abatari waba already abarichika gati umtawuni council sakuma nebe kuform misho atwasha ngo tuna jambo tuna funding chaos tukana na abyechishuba ni wakamungu niwe yantere chikonde chingafika mujoni yashekera Bakunda obwagumize kwatacine bahagize bwona ekero kuretera yatandika kutiniseriza abatezi bakaruru suna woche ndekatekani obana enda kumana kakosa ngakuri konkanye nda kushaba NRM secretariat bantu mwetegezo butambo bwe kuruge 2016 mpaka hati maze kusharamu habo kwantiro go misho twese imbere nawe no mutarukunda violence no mutarukunda obuvuyo kujambo na sakwenda kurabya heavy kimo kwasa kutuyamba nangwa mukamuye mukaruraka
tukaba twatasa abantu bingi habo kuba ejembere turimu tinungi kandi tinkasa no kugisima ninga kugikora kandi tinkasa kugendeza buryombe tibakwenda rarizi nguzibeho abantu tubagambire bikozirwe nabo bariho tibakucendera kimwe kandi bari determined kukozinga chaos kwita n'abantu so much so that hati ngo bagusire n'emihoro oraje providing emihoro ejo n'insereko ni supporter wa mali umahari ba coordinators be y'abakuru nsereko ahira aba bane emihoro ngo bagende barabiha abantu ngo eje emihoro ni honare byarugabo gikuzire okuronda karuru omwishaze hati kemerezibwe ubwo hari kubura yebiri 12 byonka akaruru kuterwa omugandi okurondera hamwe akaruru omu district ya Rwampara kwemerezibwe kandi abesimbire nibagira ngo tibarakumanya ahabwe nkikozerwe kutwagizero rukikorwa harmonization ahaha haraba security the incumbents ba boycottinga urukiko ba protestinga barkwanga joint campaigns kandi tubahereza reason ahabwenki batarkwenda joint campaigns hati kuba yanje kuhereza reason tire na nakindi na office ya NRM tiyatwara initiative kubuza ahabwenki batakwenda joint campaigns kurijira haraba mwabesimbireho akarora kakarumwa abana nebyana ekikoreka ngo mukaruro harumwa abana nebyana so icyo nacyo tinkakihamu kugira ngo basa kushanga bakini mu mukono umukwemereze inkunganezi because no rukungano rubiriho nyumwazi y'umurindija incumbents tubarebece tuninga ekinkushaba umwamitango doyi no kugira ngo abase kurwo mu karuru kandi akareke katambure ko kashemereye kutambura President Museveni umurwampara yeyo 100% konkatu waza kugira ngo burubyo umaze kwerondera akaruro kwa ground tokamanya nebiyagambayo okumurajana no supporting ani muhagera abantu bani kino rakwata bururu bwabo kimwe cyona nkiza kwa kurundi munonga asigara brother Kenneth Sasinga kararuke bamuranjirire turna yesa Sasinga kararuke bamuranjirire twagambaho na registrar ahabwa Rwampara kandi enshongeji yagigamba hati nde Edwin Ram na Susan Charsima mwebare abanyamakuru bitu twagumizamo na namakuru agandi engineer John Bosco Kalisa izuba rya nyuma bazyo asibire umuruburere kandi rizuba yasiba umuri Nyakazi Town Council arukuronda karuru kandogo yaraganizo kwa rwisha kutungure by'amagara hamwe na nebindi binji ebyentunguke byarareto mu rubuhwejo. Engineer John Bosco Kalisa yaraganiza kutungura iby'amagara na mnongo kubashashirirwa ro harengo rwa Health Center yakana om constituency ya Bwejo West. Region nitwe tine constituency etini rwa ro rya constituency ya Health Center 4 omo binde kure binkwenda kora rwezu erukurutenda na manifesto ya NRM ebinyinomu no kureba ngwirwaro rya West rya Revenue Center 4 ryazaho abantu bitu bafuna obuhereza burungi Omumiya mashanyarazi organize koragana ba engineer batahibe okusema mashanyarazi abantu bagira okweza okwibakwaho baretaho welding abantu bakora madrasa bombeka amazu marungi abantu bareba ka TV babasa kufuna information narse kugwa heru mbona amashanyarazi nemugitaga abantu bakatagata kubona mazima mu bureshanyarazi niza kubikoraho izuba yasiba muri Nyakazi Town Council kandi yabaraganitse kureta y'entunguka ombyo burambuzi abo kuba tuyineshibira tuyine mijera tuyine bushoje burungi tofuna barambuzi bakwamba tuhereza akasente hinabatura abutwaganiraho nabo ahanshonga z'akaruru eziri kugenda omisho Kalisa ahabwe byatkorira takagire mbebembezi kandi abirayine ebintu byeye ngo muntu we byakutugambira kwa kugorra twaheza kutombebembezi mbeso nakacakite kuhagirira Kalisa Engineer John Bosco Kalisa ahakubanga n'umusize manzi takagire parliament kongore de byatandikire gukora nibirebeka so yatandikire kwereza abantu amafuka yatayira amasomero okurona karuru kuri kugenda omisho okusyo mu kwezi kwa Nyayururwe 2025 gashaka jo yeti Charsima
mwebare munonga Juliet Charles Mako kuronda karuru akabunyishengero kazi ahabwa district ya Shema kutandikire kandi ubwo abesimbireho baraganise abarije ko batera karuru uko barabaretera igura hanze aba batandikiro kuronda karuru mugombora ya Kigarama na masheru katabone kanso isho abagamba hamwani kwene bawa parliament no bagamateka ago kuyamba omuntu wa burisho okobembera yenda kugambira kwiwa rya kugare mwamasiko kutwisire okweyombeka tukegarra uteka eminyeto yitka kitavuteka entunguke kazomisho murena kurshema ebyana kandi bizakoba bijya by'ikuru munonga ahabo kuba nyone contact kurgo ministry of health umuganda mu district ya Shema abarukayanira entebe ya katano nabonye mwabaze batandikire huriro kuronda ubushagiki kandi bacirwa mu kitinisa muri Shema district buri muntu naturira endure yabire rumu obudyane bw'edino bwabire burumu obudyane bwa kanso bwabire burumu ba MPs batakotanisa na bukahomu hati turize igwena kubabiha ngwine chiza kweko manigati ngaba MP yakuraronde bona n'urugo rwanje batanisa nabo batereze sente urezo koro guto abandise kujamunisha babanze bazimbuze bacinge district accounts za district nerobone kusisendeza umuri district yambara okuronda karuru nakwe kutandikire kandi abatezi bashabirwa kwatanisa n'abesimbere okugira karuru kihorere kandi akuburinganiza wenda driver yaba navuga abari hino mu rwiri twire ni kigamba aha abantu kandi kugira ngo kakitizo amwishite konga ambulance yija yakora umurimo gwayo umwiri bwa covid endaki abakwenda mereza mu ruzimiro kukoro mwenyo namsho ebiriko namchange bigende muzo mugongo mwawe site fred kandi nakubagambira abantu ba umuraronde yasinganwa rasinge ruturarangirire taragaruka karukanye kugira kata uburabura so nicyo cyatureta tuhatandikira muri abahirwa tuhatandikira antebe yo munyishengero kazi nabo bariyo nubaronda karudo konka baremerwa gukora hamwe na no kuronda karudo yenda kutwara umugisho gukwebaza onarebo bazuru bataringaya onarebo Fred Mwesije etara onarebo musimbuzi Patrick Akochi mwebare banyanya zikunyikiriza ngungambe ni mwabo kuba wunyesimbere nawe bimuremere umubanda bariyo nubaronda karudo nabesimbira hantebe ya katano tikachirebaga nyine kakumuremesa kugambura mutaye atechi nichibirachi yenda kubagambira abanyansika chairman wa NRM no kusesha heji bangire kunyetana na muntu mukuru we ukikiriza no kuturatambure amakuru agagasha kwa Michael atwacide na Evans Taremwa mwebare munonga abanyamakuru bitu twagumizamo chairperson wa NRM ahabwa district y'Isinjiro Lieutenant Moses Mushabe atabucire abanyishengero mu district eji bwanyuma yo kubeta mu rukiko urubire rugenderiro kubagambira uko barakoreza campaign bitu bakanga kwija hakijabo abesimbere hobusi Lieutenant Moses Mushabe ori chairman w'NRM wa district Isinjiro nagira ngo kwetoriki kubire kujanira kuhereza amateka garabe nagakuraturwa umukuronda karuru bizatungira cika ngo nyuma y'abanyishengero mukaga kwijaho mwe abandi bakabara batamuhire nshonga bagira ngo baza kwisha mu rukiko the sitting MPs apart from Kereya Mugumya
waza pia nuwe nushuti aine mukemcwe bati nyowe narebera kimwe ngo ba disrespecting office yitu kandi ekitakwikirizo babesimbira obusya borekero kwetombuita ahabwe bitwire nibukorwa mbururu bw'enyuma ebibaru kugira ngo bishemerire ku Rwanda subwa. Talk about the former registrar, district registrar. That's why she's not here, because she tolerated grave mistakes to happen. We appeal to you. We appeal to this great office of the Sinjiro District NRM Fraternity. Registrar naba yatuza ihanganye ahubwo timwetegereza umutwara ya zo muresi umshira gasinga je yo garangiro n'ijuru okurugera habesimbire hobusya okutoma nkoro kurondera hamwe akaruru kutwireho kandi muri singiro twakatandikire ecyo bari kugira ngo cine kuronderwa umubazi bucerekare yebishane bindi kubamba bija babitagura babamba we bindi konka no mawo ino mutima na hope uri kumutiniza kusinga karuru obwiro bwinshi to kutabaza nyo namwe ntinka tabarize ine nabo bakwasire ngaramana batagure bishane byanje nkabatahoshaga nkabashabira abo kuba karuru nkine sonya onani nteka no bara batakozere okurangira sub county nangwa tubusamaraizing mukake kureba ngo statistics zaho twatwikire a district just bakora batandikira umusamarejo then babase kurangira urukiko rurikirwamo na RDC wa district Singiro Adanasima kubaratagure bishane byawe ijo tuhereze message information kandi turetere na evidence abo ko twahurira harimo nabo ubundi abari kubeherera batari babo umugandi officer RDC wa district ya Rukungiri bakwatanise nabari kuteza karuru ka NRM bawugino habesimbira handi bizari zumwe na zumwe okureyo kubaratebekana sakaruru ko businje. We are getting cases where some voters are intimidating others and some of us who are standing are encouraging it. It's not good. I'm getting reports where in bars some goons are intimidating people. A candidate to the party now, it is again from that background, it is against the law, and it can be grounds for someone to sue you to courts of laws that while you are campaigning, you bribe the voters. RDC nsugarabwira barukutagure bishano by'abesimbere ngo bahende biragero bakande siba abantu abesimbiyeho bifaranye babiteka mu center. Gwe toyina buyinza buveri noyeze kifanye cyane cyakandi cyane abayishibiyeho bo bato mwagala ngo kiyite ko buyisi kwa joint campaigns kandi nyowe ni ikikirize cyo ndabona cyibishurunje munonga tena twaba turiho nk'abakandidati tukagambira abatezi bakaguru ekituli ekitubasekwera umurango omu kandi n'ibituri kwenda kubakorera twasharamu okukora joint campaigns kandi nyowe tume joint campaigns na nyina supportinga ahabo kuba erizoba rija kwereka abanyarukungiri ko kundi nyowe personally tuza gukora hamwe tuza kuronda program yo gukora hamwe gatabo campaigns ikindi cya kabiri kikwicaza muri kitera kasingi security kureka ngo abahagizi bitu tubareta mukavuyo gashakwa Ruth n'wamanya hamwe na Dan basibye mwebare abanyamakuru bitu nazagaruka mpumureho ningaruka n'amakuru agandi. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya birukiraho tera noti mushanjo mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kelya mutindo
okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwaha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munyweco katoki no bunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki ina chama chayo muhute katoki yerya mutindo katoki alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Musei kwa badomo rwa katoli kundongozi na nanywedde kano ka Luvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutolo okolola okotyongoka kwata kano Musei kano bakayita batya Pineapple Chauda drink kakamudwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi iye naye nenfuno w'amaanyi utamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. wa Complete Medical Clinic Kazo nyenda kusima buheza bwa Fresh Solar Uganda itutukuza kutandika Fresh Solar Uganda kagira challenge nyingi amashanyarazi usanga amashanyarazi mugarikaho nigagenda bwa isebyoma konka kurugana kozesa machine zanje ninde bazona zirije printerije ahaba bire bakwiziraniye mbakoraho so ni cyabantu ndi ari mukumizemo uhereza mutereze Mweniwe oasaruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora amagoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Ebiri kukira hotera, noti munana noti, ashatu na mukaga, hatanu na mushanju, ngaga ni 5. Eyabusha. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha kituzi yenywere kituzi ohurema twenge aha mumiro nikikurwa ku rugo mu kituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikurwa ba kituzi Farm Company Limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ekirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatu nemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 009 Bigida MTN Cola Tunes wangure Cheka kuzi Cola Tune Chakala MTN Cola Tunes ofuke wina Ovimbe Bigida MTN Cola Tunes wangure Abanyawizwera murire mutamusibire muta erizoba tujyo mutawuni yanyu kandi cyaturetera izoba no kugabira umuhanguzi witu piki wa Digida and Win kandi cyakozire anyigira akanyonyozi emwe mushanzu akanyonyozi emwe2 hash ya downloading akora tune yahangura MTN kuba anterire bakujyaniye nahangura piki na MTN kora tune zinkahura nashemero munonga tinagizire bwoba ko nambe anterire nkaba ninjimanye mweneje piki neza kunyamba munonga kuba ninza kugikoresa munonga mfune sente nyitungure nko musigazi nanyembeho MTN mwebare munonga kumpereza piki ninyongera kubebaza munonga bacari banje ninyenda mwena oragume ahura kantu kakorwamo MTN agumize maka following obu nawaka wo muhanguzi Erizoba nza kutayire cyaro moviti utoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa Ombera bira intanda zitazi mwe na zimwe
n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konke birebe abakugura mu kampani ya Moviti bagitsire burungo byona umukindi kukundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Moviti habo ni rwo mukushakira ibishaka bitari bumwe na bumwe okutambe ndwara zombi nkohere okweyagura ombere gona gubaje gubereshera umwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba ryona Otoraronda piki ndungi ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakani kazapiki aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sero na retail nka black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Castro Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero Batteries omuhorosero na riti Comet Oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika cha roller kirakoze za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 18 Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. N'abaramuzi ninye Didier Drogba omubaro gw'abantu abari kwingana emitwaro 25 nibafero muri butandu hangutu za Afrika buri mwaka ekindi kinyarakereza ahaboko butandezi nizibasa kwerinda fayo munonga oyisebora kuba rw'imotoka nubu wakubura umushabazi baba bari abana batungire intebe z'abana ezo motoka kandi ezinigoba kandi okimanye ngo abana tabashemerire kushitama umumisho mu motoka wabo ri ha muhanda kuraterebera jiro ebiri kwebwa twena turi n'amagara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika. Ombakoraga by'emizano timu y'abakazi ya Radio West Sinjire abakibare na gori 2 ahari emwe omuzano gw'omukago ogutebekanisibwe ngakasichi akokwetebekanisiza ekinihiro echo mwako gw'omuzano guguzanirwe ahachaye cha Bwanjare omurindija mu district ya Rwampara. Gore zikize Radio West Singuzi eri kusinga timu ya Kibare ku ruga Rwampara zitebirwa mu cweka cyo kubanza ne cya kabiri kandi yaba Kibare bagitebirwa mu cweka cya kabiri. Omuzano gubire gutebekanisibwa munyamuzano Hudson Tulna Yesu oyisimbira bwa member wa parliament kuje cy'Abanyarwampara East kandi oraganise gumana kwatanisa na Radio West kurete ntungu ko mucyangeche.
Radio West yo mukose mzane jo kwikaba hagizi bayo erikubeta kwijo mukujaguze kinhiro kirabeho birabiri na mukaga ukwa mushanjo mwakogu omuchayi kacheka Echira tureta nko mu myanya keje mpano kugira ngo twongere rukundo no kwatanisa no kongera okumanyana na rukundo ya Radio West na TV West. Eshukuru munonga turabeta aisage kinhiro mirankongera ingawiro kugira ngo twastetebe kanisa muke batugambire kuyagwa bwagezere turabasa kwetebe kanisa nje abane cyakane cyayi kitu training nayo nimbi kugira ngo timu yitu cyayi kitu ndichibi sina abantu bakoza kutwara cyayi banyo guru kwetwa chabari bomurindisha nugo guru kusinga y'ingudo byo mu Uganda yo konka abantu ko kibagamba uri mu studio bagira ngo uriye no sagereza wene umwija ni mwayerebe kitwire turabamo abakazi bitwenda nzirikira mu mahanda aha kuko mwagureba mene kandi government abantu bacibari yaza kutandika kubafa kuko kufabye andije miyanya mureke kugira bwoba wazara umwana kafa dokurara kigerachi zingo mwebwa ufumbata baro mutagata mzaro huri imashaba mfumbate kitagate ebiri 17 zaro mwana hurire ndi Anita Tukunda webare Anita atkunda amakuru agecireki agondwa nabasa kusyaho owabanaga kusyaho nde Elias Tugusa nchirize kwendeza kurara kurunje Odwamkaga Nene Gari kuri kuchobure Konkash ine chinta itegereza Kashi ni chinshobajire Ekaka nasigamwa abantu kana kusigayo katini unashanga ni ciciro Hatu tuwaza kwenda soda tiwaza kwenda soda ukansigaho numwishi Kashiya ni ciciro umudakika nkibiri wamara hetoti kona ubwo niciragwi ati nshobanjirirwe ni nyende mwene oyeto mutushane nke mwene nke cyanje kati je uniwe wostamikaho eshaha zabishatu z'ekiro na yeyo beidondolo. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Nehi